Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru iteye agahinda kandi ibabaje cyane. Gicumbi, umugore afunzwe ashinjwa kwangiza igitsina cy'umwana amuziza kunyara ku buriri. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Tariki ya 26 Kanama 2021 ubushinjacyaha bwagejeje imbere y'urukiko umugore w'imyaka 47 y'amavuko ubarizwa mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Muko, akagari ka Kigoma, bamusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ku cyaha cyo kwangiza imyanya ndangagitsina y'umwana w'umuhungu yareraga. Icyo cyaha gikoze tariki ya 3 Kanama 2021 ubwo yabyukaga mu gitondo agasanga umwana yanyaye ku buriri, agafata umwanzuro wo kumukeba igitsina agira ngo nazajya ajya kunyara ajya babara bimutera ubwoba nazongere kubikora. Iyo nkuru yaje kumenyekana biturutse ku wundi mwana babana wabwiye abaturanyi ko umwana w'iwabo afite igisebe ku gitsina kubera ko kaka wabo yamukebye igitsina yanyaye ku buriri. Nibwo bahise bajya kureba ikibazo umwana afite, basanga yaramukomerekeje bikomeye, bahita bamagana inzego z'umutekano atabwa muri yombi, umwana ajyanwa kwa muganga. Uyu mugore mu bisobanuro atanga hakana icyaha aregwa, cyakora akemera ko umwana afite igisebe ku gitsina kuko yishwe n'igikenyeri. Ariko ibyo avuga byose usanga atari ukuri, ahubwo ari uguhunga igihano kuko azi neza ko igikorwa yakoze ari icyajyanwa n'amategeko. Kuba ataragize n'uwo abwira ikibazo cy'umwana agakubitira no kumuhisha namuvuze, ubwabyo bikaba bihishe umugambi mubisha yari afite. Icyo cyaha nikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo y'114 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 Kanama 2018, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda kubona umubyeyi mukuru nk'uyu nguyu atinyika ikintu nk'iki ku mwana mutoya. Birababaje cyane. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.